Division Bench chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan a Bialtu Thenzawl khua te pamawh na ngai ven sakin tunlai Boruak an mamawh mai ambulance motor a pe Ahlan na hun hi vantong run bazar venga Nimin chohmadar som pakhat khan man ni in Thenzawl civil SDO le Thenzawl CHC kan doctor te le Thenzawl khochunga shwai tu sang ten an man puya he hun hi joint VC president Pulalro puyan akai shwai ani Bialtu MLA hian thu soi nein kan tun din hmuna hian har sat na chehni in mintlak buak meka COVID-19 na wang le ASF vangin Thenzawl khochung po kan buai hle maya theitop kan chua hozel tur thu asoi ASF avanga Vawk chan ta te tan po zang na dom na aom the nge na turin theitop kan chu ani atia he ambulance hi changkai ta ka mang tur le Thenzawl khochunga COVID-19 na wanga dam lo te le hmun pui lama refer ngai te an omin ahman man tlom zo ka lo mang tur le har sa jok te ta na achul angalo mang zel turin thunei tu te acha ngal bokani Thenzawl civil SDO in thu soina te nein Bialtu MLA chunga le khotlang shwai tu te in pek na alom thu soina te anei boka hemi hnu hian Thenzawl CHC thok kan doctor pi remlal ngakin ambulance an mamawh na san thu le an mamawh tak mai Bialtu MLA in apek na alom thu asoyani Nimin khan Mizoram pumah shivei mi zasari somli pariat hmuhbelh le ani Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi zathum somthum pariat mu chu ani a Tunet laboratory sample test ringa COVID-19 positive mu chu mi somni pasari an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chu tharmi zanga somni an om thungani ZMC RT-PCR atanga positive mu chu mi zathum somthum pariat te atang hian Mamit District pakhat omve in abak zong hi Aizawl khua ve kan ni a thuna ta changa positive mu chua hi mi somni pasari ni in Lunglei District atangin mi somthum Mamit District atangin mi pariat Gauhati District atangin mi pathum Aizawl District le Lunglei District atangin mi pahni ve Serchhip District atangin mi pakhat ba ka Aizawl District atangin mi pakhat hmuhbelh ani vele bok rapid antigen test manga hmuhbelh mi zanga somni omin Aizawl District ka mi zahni somsari pali mu chua ani a Serchhip District ka mi za somni pali hmuhbelh ani boka Lunglei District ka mi somnga panga Gauhati District ka mi somthum pakhat Lunglei District ka mi somni panga Mamit District ka mi pasari Champhai District ka mi pakhat ba ka Serchhip District atangin shikai mi pathum hmuhbelh ani vele bok Serchhip atanga hmu chua te hi mi pa kum somthum pakhat kum somli pariat le kum somnga pakhat mi 60 battalion BSF Thenzawl mi te an ni a positive contact atanga shikai te ni in symptom an nei vekani Nimin khan Serchhip District-a khosom pathuma African Swine Fever ASF vangin Vawk somthum pariat athile a Serchhip District-a ASF wanga nitin Vawk thizat chuan hniamlam apan chhozel Chen Veti Department in Anchin Chiadanin Nimina Vawk thi somthum pariat zinga som pathum te hi keitum khua ami ni in keitum khua hi ASF wanga Serchhip District-a Vawk thi masak na berani a Nimin thleng khan Vawk za som sari pahni zet athito ani hengba ka hian Thenzawl a Vawk pasari thile in veng chunga pali chiatlang new Serchhip piani veng le chingchhip pa pahni theu thi in chan mari field veng Serchhip konpui chingchhip mual pui bungtlang le hwaltua Vawk pakhat theu athile a heti hian ASF wanga Serchhip District a Vawk thi chu sang ni zariat somriat paruk atlingta a Nimin khan Vawk somnga paruk suat le ani bok Divisional Bench DB Gauhati High Court Aizawl Bench chuan Chimlam District pali te ta na RT-PCR Lunglei Civil Hospital da chungchanga RT-PCR Lab 4 chimbial te PIL No.1 2021 thutluk na chu voin kha na puang High Court hian sarkar chu Adin tur committee rang takadin turati in chimbialin RT-PCR an mamawh lo ni a an soi chu apom lo tun hnaya naw nei tur thina ZMC pan na konga athlena wangin mundanga po COVID-19 kai te enkol na siam turin atibokani he case hi court ni somni pasari le ni somni pariat July khan final hearing ne yani a sarkar tan Diganta Das Advocate General le AD Chowdhury Additional Advocate General te Gauhati changa localin andinga RT-PCR Lab chimbial tan JC lal nunsanga Delhi changin ading thunga he case video conferencing manga nei thin ani
Nimin Khan Dr. Arlel Thanglia Health Minister chuan Mamit District Hospital khumza omna tur sakmek chu atloa Dr. Lal Roza ma IASDC Mamit le Pu Shashank Jaiswal SP Mamit District Medical Superintendent-te chuan Laudong Songin nakalmek le machop omte an enpui Health Minister chuan Mamit District Hospital khumza lai theina tur sakchan ani chumhason na lom tak ani thu asoya tluang takat na kalpui ani theinan asatu Zamjaw Engineering Construction and Consultancy te chu ramle namta na rotling tak din tur ani avangin chataka hospital sakna chu thok tur le asak hun chung turarwa manlok thlasom ni pali chunga sazaw nge thei tura na thok turin acha District Hospital Mamit ta thok tu te po chataka na vil turin acha bok District Hospital Mamit hi khumza omna torarwa manni in building hi Korsom pasari point somkwa pathum seng saktura ni a Power Finance Corporation Limited CSR atangin Korsom pasari point pakwa pathum PFC atangin za asomsari kor ruwa manani a abak sen so zongzong chu state government in atum ve thung don ani building sakna thoktu te hi Zamjaw Engineering Construction and Consultancy te anni Minister hian ni Zangkhan DC Bangla a district level task force on COVID-19 Mamit district te shileng mek chungchang soihona ane puibok Ramji Boyle akai noi zirchang tora rongkal phailam journalist ten vo in chun khan Home Minister Pulal Cham lian chu apisa a an mu a Home Minister Hipulal Ruat Kima INPR Minister le Pu Robert Romoy Roy te Tourism Minister Tebaka Home Department Secretary Pu Ngaih Sakale Home Department Officials Tebaka INPR Director P Lalian Puiten an choi o mani Journalist local te hi BBC columnist CNN IBN News 18 Federal.com le ETV Bharat mi le sa anni a Nimin Khan Aizawl lo thlengin ramrilam an pan ngala Aizawl an ron kir nuwa Home Minister in mu na hun rem chang siam sak hlau a an lom thu an soyani Journalist nen anin kom hona hian Home Minister chuan Boruak ral muanga omle hi kandu berani a karmasa tho tam ni asket pani in kara buaina thlenga wanga nunna chan an omchupoi ati thule nunna chan ta te chung te zongzong thinlung taka ator pui thu soin Mizoram le Assam lama liam tuar zongzong te thataka andam chua vek theinan du sakna ahlana ni Home Minister chuan tharum thona manga buaina chinfel hi thil thaber ani lo thule Chian anga in ena in jem taka dokan kila soi ho hi apoi hmuhbelh soin ril rutluang tak putton chuan state pani in kara in jem lo na om hi chinfel theilo ani na chan tura om lo ti soi hun har sa takara thu dikshia tuma Mizoram an ron tlo awang le buaina chhuana hmun an tlo awangin lom thu alo shil bokani Nimin Khan Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin lian sailo chalfil Bialtu MLA chuan a bial chhung khoru lian le mun nga katlo a tun nai ro sur na sa avanga mun sang sang a leimin le leitolte a muna a enani khoru lian khonwaya hian National Highway 150 chei chatle ti zauna turin kumsang hi som pasari atang khan kongpui lai chan ani a he hian khoru lian kho in nga na leilung a khoi cheviau ni ina langa leimin le leitla hniam hun sang sanga asiam zuita a furpui thlen huna piangin har satna an to kum tin ta ani Nimin khovar ma arwa sur khan leimin hun sang sanga asiama khoru lian thlen ma mun chen khata na satakin le yamina chungte chu lir thei paltlang thei turati fai ngalani a khoru lian le mun ngak in kara leimin ero then fai rual lovin anasa a kongpui hi apumpui deuh tho abalani National Highway 150 kongthar lai mek hi peifel alani lo ba ka mun sang sanga leiminin atno na sa a khoru lian le mun ngak in kalpo na kongpui kong hlui zok achimta ka wang hian marlam khosom thum chuang zet chu kalpo thei ani talovani he kongpui hi Mizoram atanga Manipur kalpo na kong pakhata manchin ani a ruah man na ang chuan tu na kongthar lai mek siam zo ani huna chuan Act East Policy Nwaya Kaladan Multimodal Transit Transport Project ka kongpui sial mek hi apo donani khoru lian kho Nwaya National 150 lai mek zukpo tur hyang khoru lian kho mun leililai takachangin kongthar lai tumin ruah man na siam ani boka hemi atana PWD le khomi puiten ma an lakdan le harsat na an to mek dan te Bialtu MLA Pularin lian na sailo hne na hian an thlenani Speaker Pularin lian na sailo hi PWD CE Highway Pulal Ruat Kima PWD SE Pu Silal Chuana Additional DC Aizawl Pu R Vanriang Puele Official dangten an choi o mani Indian sipai helicopter chu Nimin Zing Khan Ranjit Sagar dila atla a achunga chuangte lazon me kani
he helicopter tlang na mun hi Basholi khua ni in Jammu and Kashmir Gauhati District-a Army thupuang tu Lieutenant Colonel Devinder Anand chuan chanchin kim chang an langai chan mek thu asoi he helicopter a hian mi engzat chia nge chuang shiat thei alani lova atlak thu shiat ani rwal hiam police se chuan he mun hi an pan ngala sipai lampang po in chan chua na thok turin intir ngalin ma se achunga chuang te ero an la muzo lavani chan chua na thok tu te hian helmet patni le bek chia an chara he hi helicopter pilot te ta ni nge shiat ani bok Gauhati Senior Superintendent of Police RC Kotwal in Tuthar Lakhom tu te akom na helicopter chunga chuang zat le an tlak dan hi ashiat lo thu ashela chan chua le mi zon na an thola hian helicopter ke thempo charin sipai helicopter nge ani thu Tuthar Lakhom tu te hi ashilani helicopter hi Mamun kan tatanga chuak ani 254 Army Aviation Squadron te helicopter ni nge shiat ani pilot le ko pilot te jong tur hian sipai tui thiam rwal te chu Delhi atanga chalu an ni bokani Uttar Pradesh Miswal Mingthang Ankit Gujar chu Voin Jing Khan atan na mun Tihar jela thi charani Ankit Gujar hi mi paryatha thubai le mi rok thubai or mek tu ania alumana tan hian Uttar Pradesh le Delhi Police te chuan cheng noi khat sing ni sanga an lo si am sak to nge nge Uttar Pradesh Miswal Mingthang berni in nikum September khan Delhi Police te chuan an mana tukin jing khan arwang hi charni in athi dan chia hi sha chian thei alani lova Tihar jail thu nei tu te chuan Ankit Gujar thi dan hi chui ngal ani thu an soya athi dan chia hi an na sha thiam lo thu an soi Ankit Gujar hi kumsang hi sompanga khan Uttar Pradesh Police te chuan an lo man to kumsang hi sompakwa beila chua ani khan Delhi lama insuna Delhi Miswal Mingthang ve thau Rohit Chowdhury nen in Charin Chowdhury Gujar gang andina Delhi Miswal pol tam tak chuan an gang hi an som to nia shiatani an member ho hi Rajas Khana Nimrana an omkhom vek ni ashiat ani bok Afghanistan Defense Minister Chenna Inchu Taliban mi le sa ni nge shiat silai kengten an beya mi pali innunna an chan pha ani Tholenia Afghan Defense Minister Bismillah Khan Mohammadi Chenna in be ani lai hian ama hi ina a omlova a inbula hian karbom ti po ani Defense Minister Chenna hi Kabula Green Zone anti ani ama ero chu helai mun hi sipai chhnem takin an veng thunga Defense Minister chung te hi helai mun atang hian him taka shwai chua ani Defense Minister Chenna in be tu te zinga pali te chu a hmuna ka hlum ngalan ni mi som pakhat lain hliam an tuar boka hliam tuar te hi Kabul damdoi in pakhata shwai ngal an ni bokani Tarlan to angin Afghanistan mun sang sanga sipai le Taliban in beina anasa ema sarkar chuan Taliban an beina konga aol samjok na le Taliban ten khopui an lak tur dan nan mipui te chu khopui chwa san turin an lo ngen hial to heti ani mek lai hian Taliban te chu in chung bazar le dora te in kulin in pennan mipui an mangna sa hle US le lam sipai ten Afghanistan chwa san to ma se athlona mangin Afghanistan sipai te hi van Boruak atangin thei to pin alatan pui reng thovani COVID-19 shi chua chan nani asoi China Wuhan khopuya kum khat chuang nu twal chung shikai mu chua an omle avangin thunei tu te chuan khopuya cheng te chu COVID-19 test nei sakle vek an ni don ti an puang mi makta duai som pakhat chena Wuhan hiang kum khat chuang shileng hi an thunun to nuwa thochan ni khan migrant worker pasarin shi an kai ti mu chwale ani he wang hian shidar zel tur ve na tan khopuya cheng te hi test nei sakle vek an ni don ani China rampuma thochan ni khan shikai tharmi somkwa an oma pathian ni khan mi somkwa pariat an ombok thochan ni shikai mu tharjinga somruk pakhat hi twal chunga tanga kai an ni ni somliam ta chung khan shikai tharmi zali chuang an omani shikai muthar an pun chawle awangin China chuan khopui lian sang sanga pon chua khapna te asiam le ram chunga injin po khapin mass testing te an nei chawle ani Myanmar ne na inji Unan province chuan July thla khan Delta variant mu ani thu alo soi to ni som chung khan province nang som paruka po he variant thi mu ani to ni asoi ani bok National Health Commission in Atarlan danin thochan ni thleng khan mainland China shikai mu chua to chu mi sing kwa sang thum za som kwa pathum ni in shipui wanga thi hi mi sangli zaruk som thum paruk an om to ani tun nai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thlang
Glasgow Celtic chuan Nimin Khan to ten hamachangin Joe Hartley Crystal Palace thua Sanhlim James McCarthy an lalut Manchester City goalkeeper Louis Joe Hart hian kumthum dai contract sign in James McCarthy hian kumli dai assign thungani Liverpool midfielder Fabinho chuan kumsang ni somni paruk thleng cham turing contract thar aziaka Brazilian kumsomni pasari mi hian kumsang ni som pariat khan Liverpool hi azoma Liverpool player poimo ber pol ni in midfield baka center back le right back ka tepo akhel theiani Nimin Khan Olympic kalmeka mi palam football semi-final khelzo ania Brazil le Spain te chuan hne na chang ve in finala anin machon ani semi-final in khel masazoka Brazil hian Mexico an machona 0-0 in hunpa ngai le extra time a anin hne tok nuwa Brazil hian penalty shootout a 4-1 in hne na an chang Spain hian thleng tu ram Japan an machona sikhat fa in Spain hian hne na an changa goal chun hi Real Madrid player Marco Asensio an minute za som pangana a akhungani final hi tun injin ni lo tur ni sari hian tlaidar nga a khel ani donani bronze medal match third place to tun kar zir top ni tlaidar ni le achan ve a khel ani bok donani to ten ham chuan antlar nung thom chat nan defender thar an nei dona Atalanta changin Argentinian center back Cristian Romero an leidon to ten ham hian Romero chungchanga Atalanta hi injemna an nei pui to thu chanchin bumirin tlak taktik te chuan an tar lang Romero hian medical te nein Spurs azom fel thuai arin khati zongkha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e